Thikũ nini tu thutha wa rũhonge rwa rĩera kwanĩrĩra mbura nene ĩrĩ gũkorwo ĩkiura. Maya nĩmo aikari a Madogo kaunti-inĩ ya Tana River maragerera kũrũmĩrĩra mũiyũro ũyũ. Aikari aya maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũmamakĩtie na makĩria atwarithia na ahũthĩri a barabara ĩno, ũrĩa maugĩte kwaura kĩguo gĩkĩ kimatwaragĩrĩria gũikara makĩria ma mathaa matano mĩkĩra-inĩ metereire maĩ mahwe nĩguo mathiĩ na mbere na thabarĩ yao. Unaona hii laga imetusumbua sana. Kwanza imeharibu hali ya usafiri kabisa. Hali ya usafiri imekuwa shida leo na inahatarisha maisha ya watu. Boda mingi sana karibu hapa ziende na maji. Area hii ukiangalia barabara vile iko, wakati maji mvua inanyesha hakuna namna ya kupita, hata kama ni usiku. Watu ambao wale wasafiri, wengine wanabaki pande hii, wengine wanabaki pande hiyo, gari haziwezi pita, na mpaka saa zingine kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 8 ya usiku maji inapita tu watu. Aikari ona arĩa marĩ na ciana makĩgirĩka makĩgeria kũhĩtũka rũĩ rũrũ na moritũ maingĩ. Nĩmamenereirie atongoria ao nĩ kwaga kũmakĩra ndaraca ya magũrũ nĩguo kũmĩhũthĩra kũringa na kũmehereria gĩtangĩko gĩkĩ. Hivyo tuwekewe daraja ya mguu, wakati maji inajaa hivi watu wanapita daraja ya juu. Kwa hivyo itakuwa ni vyema zaidi. Tunaomba tu serikali, county government ikuje iunde hii kitu. At least watu wapasi jo. Mori wangu wote wako hiyo side nyingine. Hata tumeshinda kusherekea Eid una get. Kidogo watu angalie maslahi yetu, watujengea bridge hapa. Ndio watu tukue salama. Kwanza sisi watu wa bodaboda leo tumesumbuka. Kutoka asubuhi hakuna kazi tumefanya. Handũ-inĩ ha Inooro TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.